bantwana uma baceda kufundza abathanzi ukusebentela etindzaweni tasemakhaya kodwa ke siye sibakhulumise ukuthi ke ubaleke kangakanani ngoba iprovince eMpumalanga iseprovince yasemakhaya so tindzawo tofana bo Bushbuckridge bonkomazi bo JS Moroka bo Chief Albert Litho tindzawo tasemakhaya so siyacela kakhulu ukuthi ke sibakhulumise ukuthi bababuya bahambe bosebentela kuleti tindzawo. Dokotela lomncane kulesifundza uyakujabulela kusebenta kulomphakathi lakhulele kuwo. The words of encouragement and tips that we were given were very useful. Personally, I'm glad to be welcomed by people who are loving and show so much care for us, and yeah, I'm just grateful to be able to serve the community to the best of my ability. Lo dokotela losaceceshwa naye ukujabulele kubekwa kulesifundza lesimamukele ngetandla letimhlophe. The work is tough, but it's very rewarding, and the doctors are awesome. The past 3 weeks has been a great time for me. Labodokotela labasaceceshwa bayacelwa ukuthi batinakekele njengaloku basatawuchubeka nekusita lomphakathi.